Boleh dibendrong ya Adalah Paman Jendol. Hoi. Dipimpin pasukannya ya Paman Jendol ya. Ayo dilatih, dicandak, jangan sampai lari-lari. Ayo, awas, bongkat Melayu, dicandak ditaleni ya. Adalah sirah. Ayo Paman, dilatih bocah Paman. Awas, tolong ada minggir. Iya, awas. Adalah dia dipotong lidahnya. As. As. Wow. Waktu benang wayahe bulan purnama keton cahya bumi langit cakrawan lamajikan Dalan gawe seneng ning ayo Paman Bejut, dicandak sinjuman ya Paman Bejut, disiksa ya. Awas, tolong ada agak minggir ya. Masa-masa beban bagus Paman Soleh ya. Hebat. Ayo, laning ati dicandak, calon diikat ya. majikan Ayo, suka diikat ya. duka bareng-bareng dilakoni Mama Haikal ora bakal Mama Haikal Bagus. bisa sepi mati calon majikan bulan purnama dadi saksi Paman Bejut. kang abadi nanging janji Mame Dini tinggal janji Mimi Haikal sayang kang ora nang bukti ini calon majikan sayang najan manis Mame Dini kayak madu gawe sunaya pribasan ganti bapak oweng gori Mame Fatan Ayo nang, disiksa mana ora ya. disangka bakal sulayani janji majikan Bagus Paman Soleh, bagus. kaniaya Hari makannya uruk. majikan temenasi Solo kayaknya. badan Mame Dini unik sengsara akibat korban layu nanging janji calon majikan tinggal janji majikan saya kang ora nang bukti Mimi Haikal saya najan manis kayak lili Mame Lili kayak madu
saban bengi mikiri pujaan kang wis ninggal kari mame salsa ning pikiran mimi salsa kayak kuat kayak beli mame Rahel mimi Rahel ingin teka jibot ajinomoto kayak kaya bagian suami kayak kene wong lagi di gawenan ning pujaan aduh mama Rahel kabang ini setia bos mega indah ribasani damar gede ning dukuran mama elpatan kayak kene majikan wong demen rasa kangen duh ngilingan pujaan moga dini wis lawas calon majikan kita pisahan mamai haikal duh ngilingan pujaan mamai salsa wis lawas aduh mame Rahel pula kelingan mame sasa in bengi mama tadi serasa ke impi turun kayak orang kayak kenin wong lagi nyandang cecoban moga-moga ya Allah gunakan kuat iman mama Rahel ribasani damar gede duhuran calon majikan bule dini majikan terus kayak ini wong demen rasa kangen pujaan mame sasa wis lawas calon majikan kita pisahan mame Rahel duh ngilingan pujaan mame tanti wis lawas aduh majikan kita ilingan Bapak Husni bangi kipunia serasa ke impi itu kayak orang kayak ini wong lagi nyandang cecoban moga-moga ya Allah ulangkan kuat iman Kang Irfan ribasan damar gede nih duhuran aduh majikan kayak kenen majikan wong demen rasa kangen duh ngilingan pujaan mame tandi wis lawas mama tandi kita pisahan mame lepatan ngilingan pujaan mame sasa wis lawas mame dini kita kelingan calon majikan mama haikal in bengi sun rasa ke impi in turu kayak orang kayak kene wong lagi nyandang cecoban ning
pujaan bengene setia mamai patan saiki sun lagi rasa kelingan mamai patan janji bener jariku emang pisahan duh ilingan pujaan mamedini wis lawas mamedini kita pisahan calon majikan setan. Paman Glonggeng, Enan. hambakane lagi ngalor ngidul baik kena ngapa paman? Mau sih digedang-gedang gang becot. Aduh, digeceritakan ya paman ya. Ya, yang mules saya paman. Ayolah kasih kayaknya mak ini. Ada konene waya balik kelangan beli paman. Ora lah, biasa orang balik-balik inyong mak. Paman, Nan, lagi apa paman ku dewekan ku? inyong ki Iya. lagi nekakna bidadari kini kan. Oh, garap nangek na bidadari. Iya, Dikongkon bidadari. ibu hajat ta paman. Oh, dari paman ado sing desa bilang payung. Mengkiara jarong kongkon nangekaken bidadari. Iya. Ya bidadari yang ngantuk bayi ya paman ya. Iya rata kebluk bidadari Ya niku. asalnya mangkatnya peteng-peteng banget sih paman. Oh, dari paman penangek na bidadari. Iya. Ya wis ayo. Tapi sedurungnya ditangakaken bidadarian jaluk dijampeni dingin sih paman. Gue kok. Iya. Ayolah, iya. Sekian. Ayo sekian paman aja sekiki. Sukiki ning endi? Iki mangali maning. Ning desa Ciasem. Iya. Ya wis nah. Tak jampeni sekian gila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kiyal mong sega mong sambel doyane ning soro budel sing gedelan sing kandang. Cak, tukang Paman. syutingnya mentik ini ora katon. Tukang syutingnya embuh turu pada kayaknya ma paman. Iya tadi beli katon ya paman ya. Iya. Ya wis ayo dihitung bae paman. Ping telu ya. Ya ping telu bae aja ping 100 keburu adan mak duhur. Iya, ayo nang ping telu dibuka ya nang. Awas anak kecil jangan pada melayu-melayu. Iya. Awas. Anak kecil tolong jangan lari-lari. Konon. Iya. Awas. Oh, jangan. Satu. Dua. Alah. Kakek niwak. Bau. Telu. Iki muruk temen bidadari ya paman. Murup kayak lampu bae. Iya. Ya murup lambina nyarang. Oh, kun ku paman. Iya dadak kebon kuno. Lala, dadak pasar entar lagi sore paman. Ah. Kian sing lagi dienten-enten ikenang majikan kia paman. Iya. Bocah sing lagi spiral. Iya, lagi viral kono. Iya, lagi viral sing diarani sintren burut. Ih, aja gak burut. Apa sih? Tobrut. Oh, ganti maning dah paman. Itu juga burut. Tak kasih burut mah tukang piano. Ih, tukang piano ku burut tak kana Burut paman. yang orang miang-miang. Ya ninggal. Paingan galage supung lamun bae tukang piano Ya ka paman. iya. Ya wis ayo ditanyakan na bidadari ya paman. Terus majikane kongkon pada nyawer. Iya. Wong kene kongkon pada nyawer kabeh mumpung ana sintrene Indrajaya ya paman. Iya. Ayo ditanyakan. Ayo, nok Yanti dicolok nok biar nanona. Kedron sinten budele katon.
Bapak Husni, Hai. seorang ibu lias keluarga, Hai. Dede Elpatan sayang, Awas Kang Burut, hati-hati jaganya Kang Burut. Mama Haji Ayani Rahim, Bos Mega Indah dalan-dalan, Mama Sasya. Oh, sudah jangan. Ayo sudah. Ayo majikan terus. Ayo majikan. Ayo sudah jangan kencang sinterane Bang. Jangan. Awas. Ayo sudah. Ayo terus majikan. Alah, jangan. Sinterane Gus kencang-kencang majikan. Sintren, sintren nih bidadari, Iya. namo kembang yuna-yunan, namo kembang yuna-yunan, kembang si Jaya Indra, bidadari temurungan, turun sintren, sintren nih bidadari, namo kembang yuna-yunan, namo kembang yuna-yunan, kembang si Jaya Indra, bidadari temurungan. Oh no. Awas baik, bola jebol. Loh, si terbakar si ganteng-ganteng jocor baik. Awas, awas Kang. Sinteran gue pun jocor baik bakar si ganteng-ganteng bu. Hati-hati. Mau janji-janji nak Kang. Pekerin sinteran ega. Ada. Namo kembang yuna-yunan, Oh. kembang si Jaya Indra, bidadari temurungan, kembang Jainaos, lempunya kembang kuning, harapan jadi enos, harapan jadi enos, harapan jadi enos, Awas bur, hati-hati bur. cukup duit ini amani. Ayo, sirah, sinteran. Ayo, sirah. Terus. Ah, ya ningan. Kok ningan. Iya, ya Mi. Ah, ningan. Ah, awas Mi, hati-hati Mi. Iya. Au, kekerin itu Mi. Sinteran ini kan kekerin itu Mi. Iya, ningan. Ini aja kekerin sinteran ini kakak. Ah, orang. Iya, jangan. Ayo Mi kaji. Ayo terus gantian Cina. Oleh Mi kaji iya. Kekerin sinteran ini kekerin, kekerin. Kakak, tuh. Ganjen banget sinteran gue maka. Oh. Alah. Aduh. Ih, sinterannya bener susu. Turun-turun sintren, sintren nih bidadari, nemu kembang yuna-yunan, Banyak anak larang sinteran nemu ega. kembang yuna-yunan, kembang si Jaya Indra, bidadari temurungan. Permisi. Permisi. Iya. Jaga